أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكفيكو نيوستهمili mridungu harma epaji hatu inu ukweli na uwezo ikao si para alwaqi alqamari bila qina anu Mwenyezi Mungu kana ngani harma khair na aman o mahalani kao domlio danyine ze fami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. وأيضا نولا وانريكاو نيوري دونغا هارما إباجيا habari za Komori anombo Mwenyezi Mungu kana ngani harma khair na amani omahalani kao domlio danyine ze fami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. أيضا نولا وانريكاو نيوتسانغاني ناس harma ze paji za hanyu khasatan anombo Mwenyezi Mungu kana ngani harma khair na amani no mahalani kao domlio danyine ze fami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Siku leo ngarjo hadisi mahadisi kayo muhimu. Sikati mnikani wadi ukana jeri hadisi mahadisi yayo. No de mahadisi ya husu ye G20. Hau de kwa de G20. De G20. De se de namna yo namna riku hamba ishfaransa. Hasibabu dokana hindi handani mahadisi ya leo nga ona vitamini inji. Ondokao nyunwe chai na mdana kensi na nikombesha chai. Mananga hadisi muhimu lelo. طيب hadisi hatu jo hadisi banu dokana waziri wa finance wa hatu harongwa lelo konese bira hadisi ikao ri hadisi juzi fomonti ya husu ila khutba hera iswa dawla yatekeleza baadhi za fikra kauri rizi hadisi ardira iswa dawla ajazi hadisi sanda jizema hadisi yayo. Walakini fikra al-asas ya miongoni mwa fikra na kuambokana sisi harma inyo Afrika rende shakarjakana huda karjakana plan karjakana vision yekao ijori saidia rihunde faida izo mimina hamba harma e direct ya bira. Donc waziri wa finance le longu rambiokana la rihundu faida halafazi tekeleza faida zinji yazitekelezabo walakin emrujoishie mahadisi ikao hadisi الوزير wala wahe mahakama tansujua na msami manale zina lintawa na mzee wa hatu belu bese wala de ya nikwe defense ntu shinda ura mbwema zina ngani lata haku yani zoe waziri wa finance hamba walau waili watu zimenya ikarambe enamna hiyo maana hadisi ki nombre hamba hizo za lawana wahe wala wajomba kanema pesa ya ruhabo pia ngari alindao namna jerjo kufanya hatari rekipere mapesa hayo riabalia ya jiharima ensi hatu na mrudimre jaiye hadisi ya tolwalelo. Waziri wa finance harongo waizo wafanya hambie nombre hema pesa kao wamba wajoko nikiwa wamba sanga yo disponible la dhimo ya Paris arudie mze wa hatu dhamana wa hatu waziri wa mahakama ni Islamic na mze ya dhamishwene defense wamba ukananga namna jerjo kushinda rekipere mapesa hayo lidhalika ngabo namna kauze fikira kastutsanganya hata yode manamba kana hindi wanama watukufu sisi dawla ngendesiwa watinapla ikaubili kana wandu walau wararu hadisi bala shawa kena vision zima chana mangali heni mrato rongwa namna hai nari nje harme hadisi ikaudo yani hansi banu lelo na kana mnikani wa nimwambia nikana jere hadisi ye je 20 handani le swalangilo bani lonluzi sawbanu ukana hindi kasina mashakili kao ngaziremao harma ya dawla hatu na mashakili kao ngaziremao harma ya kontina ya hatu harma le bara la hatu la Afrika wakomori watukufu mlioba dayabi ya mashakili ya kobidiri ya iseri ya regle hal ngareglewe mashakili ya Londani sisi ka dawla ya Komori au ngarendora regleze mashakili zulu harma ya Afrika lodo le suala liuzisa uba sisi wa Komori kabo mushkila ulondani na mushkila ulobonze vule harmwele bara la Afrika
daubi ulona priorite ikao la dhimuri uregle abasain. Har nera regle mushkila izo harmo ya Afrika. Hau reglo mushkila ulo ondani hatu sisi kadaula ya Komori. Winji wa Komori nga miswirikana le suala hilo enamna wajoli jibu wajomba kana regle mashakili zilo ndani mana izo dezilo akhaf. Izo dezilo mbabititi. Ilo dezilo hau polefu. Rijo shinda rikensi ziregle. Badala ukana rendera regle ze mashakili zilo harima e Afrika. Marhaba fundi wangu. Tayib, fikira ngyovan. Dokana sisi ngasi harma daula ikao rivoti hukuma. Ije regle mushkila ulondani. Yode fikira ya mwana. O mushkila lonuo ulondani dokana wa Komori wanti pia hao jimli fwa hatu. Riju wakana ngasina mushkila tazinu zilondani watsina kana rikantirizi riziwaza. Hukuma ya hatu irinika fikra bili asasia. Warambe ukana kangara nzori regleze mushkila zilondani na mushiyo lazima rifanye vision iporao de emergence. Rifanye ruya ya 2030. Izo warambi ya sisi wa Komori. Rawanike u aminifu hatu rewambi ukana siru ala barakatillah. Warambi ukana hindi lazima rifanye emergence rijo dungana harma fikra iporao de vision ya 2030. Ramba kana de namna hiyo. Ze mashakili kao rizitekeleza wa Komori hojimlifu wa hao. Warambia ukana namna rjoshinda regleze mashakili hizo ngarenda urafanye conference Paris. Ardiri fanye conference Moroni. Ze natijas jobla wanabo riregleze la mashakili zilondani. Iyo de namna rafikiana sinao warambia. Waturamba ukana siru ala barakatillah. Wafanye conference Paris. Wafanye conference Moroni. Natija karja una natija. Sayo waja changer dari ya basain. Warambe wakana ngarenda urafanye rendese harma Union ya Afrika. Union Afrika ngardora regle mushkila ndaupi. Udovana na kusale suala hilo. Hal ngarendora regle mushkila kawo ndani. Hau mushkila zilo harma ya Afrika. Era iswahe daula hamba ukana ishu ya tsahawo yafanye harma emanda ya harma ya Afrika. Haramba kana mwanzo atie amani haramu ya Afrika. Izo de namna harambia. Yende hundi ukana hindi no wardi wa changer dari. Aba hainu wajawara mbia ukana renderi tiye Afrika haramu ya G20. Yode fikira mbakana ifanywa injaz. Yode de faida ikawo ikadimishiwa ne daula hatu haramu ya Afrika. Nabo wakomori. Tijotama niye waziri wa finance wado ihtarimuzi akli za hatu baban ngasi watoto sha amrudinzi rejezeva anu mwanama watukufu ukana generation ya nyumeni rilio basainu ngasina ilmu ngasina marifa si wandu wakubidiru dote shelo ngarjo ushindana sino maze wa hatu hafika shakarna ushindana sina uhabunduki ngarjo ndana sina uhafikra. O wandu wakoti ya wandu harmwe G20 tidwa Komori. Tidera isi mkomori. Tukabu ngarjidhara uo abadan. Yude hakika. G20 inu wandu wakotongezari njiye tide daula hatubu wa Komori. Mana inu ranzi hale. G20 inu wakota haya Afrika wanjiye. Harimom konti unu. Sha o mushkila wakahondani baina Rusi, Faransa. Naze pei puissance da kouzi ya Afrika watinji. Sha tidasi wa Komori. Ya kotiye ndini ya hatu inu rinjie harimwe G20 mudi de raisi de premier ministre muhindi le bunjilo la fanywa juzi hindi uo de ako demande ukana Afrikana rinjia basainu ya shinda ya kinaiza Marekani ya kinaiza Rusi ya kinaiza ze pei puissance sayora konjia wora hundi ya ukana sisi wa Komori de rendisawe ye le bara la Afrika yodi haki izo
na mtsonja harma internet abasain mwanzi heukana SCC do wia kotia wandu harma ejwe 20. Amdio parsa kanele bunjilio la fanywa New Delhi juzibanu ikao mudi de rais premier ministre wa hao yakota ukana ladhimu Afrika wanjie na wiyo ngarjozi hadisi huswani ikao dorijawe yo. طيب 6 eze mashakili ikao ngizo harma Afrika neze mashakili zilo hondani da zibi ikao rujoshinda riziregle ekamdo zamangalie ze mashakili zilo harma Afrika neze mashakili zilo harma hondani hatu Komori takriban zo sawa na mbabi titi ya different. Sisi ngasina mushkila wa ukolo, ngasina mushkila kana zere sosika suwa zinshi wa hawandilifu, ngasina mushkila wa diktature. Ikao siuzi tekeleza daiman. Izo ngizo haramweze peiza Afrika. Yengeza mjumwa hizo dokana nga mjua parsa zenkodo ikao zikansi bainaze kabila zilo haramweze Afrika. Kabila mjua parsa Hoto na Tutsi. Zilangizo Rwanda, gizo Uganda, wanjiana, zibani harima, zedawla zao, hasiba budeze kabila hizo. Ze pays Afrika wahana mushkila za heze frontier, wujibwana sababu deze frontier. Ze pays Afrika wujibwana hasiba bumro wa maji. Ubirao harima zentiza hao hizo zonsipi. Donc ze mushkila, no mushkila wa Afrika, no mushkila wa ekonomi, mushkila he batala watina hazi, wawa ila akhiri. Hizo pia takriba ritsanganya hana sinao sisi ngasina mushkila nraru asasia hizo dizo kana carton de Lawson na kozi tekeleza banu kala dhimuri kensir zifikiri wanama watukufu lakini ho regleze mushkila hizo ondani hatu yongio afdal rahara dambekana garanzur ndira regleze mushkila zilo haramu ya Afrika lidhalika sisi zorifanyao wanama watukufu ye dawla hatuifanyao ngarifanyao namna ikao kartu angalia zila mashakili zondani ikao ngizona mahana mahaza tunda solution lidhalika abu ngarjilatizao wakati yode fikra al-asasiya sisi wa Komori ngarjilatizao wakati managara zondera regle mushkila zilo harmwe Afrika rirantize mushkila zilo ndani bimano kana hindi efasirabo hukuma Komori ngefikirio namnaji ukana mimi ngamna mushkila taunu londani mushkila khasa wa hatu o mushkila unu msamahani ba shiz barende na rasungonje ori benye direct sha arjo sana mtudori samika ikupe طيب rudire jize fikra dokana hindi sisi ngasina hukuma ikao ngangalia uze mushkila zilio harima ya dawla hatu ardi angalia ze mushkila zilo harma epe Afrika hamange rambia ukana hindi o mushkila ulondani wo mushkila mtiti regle o mushkila ulo harma Afrika aweza hatunga zo regleha yodi namna mrajwelewa izo wafanyao abasaini mana hindi sisi ngasina mushkila ulondani ikao sisi dawla ikao ngasi harma ile bara la Afrika ngabo mashakili harma le bara la Afrika sayole suala reuzisa ngar regle o mushkila ndaw do ulondani hawo ngar ndora regle ulo ubonze sayi warambia ukana ngar ndora regle ulo ubonze yodi zo wafanya abasaini tai hukuma ya hatu ijairambia ukana hindi irambia ukana mengoni mweze faida ikao wazihundu wambakana ngondo wa regle ze mushkila zilo harme Afrika zijoka sababu eza hatu zireglehe dokana warifanya marketing ya dawla ya hatu yomonsi eyabili dokana watie Afrika harme je 20 lidhalik namsubiri mabititi abasain sayonjeni nimwambia ni baadhi za mushkila asasia ikaongizo harma Afrika no ilirishindere lewe zabari hindi ukana ye je 20 wako shughuli hani Afrika inuti juzi wakati sisi kadawla Komori rarengeye inyo Afrika rende sao wanama watukufu na mrudi mrejei abasa hina mruya ulobanu na tobu hau karti miziba na tobu harma internet yangalie
wakati hindriye G20 wandisotsaha Afrika wanjie harima le kungumanyo linu. Tayib. Kama donzema ngali Afrika basainu ngiyo saha ngiyo harma tere ya conflit baina ze pays puissance. Marekani, Rusi, Chini, Faransa, Angleterre, des pays puissance. Ngo harma conflit harma ya Afrika. Hasiba budokana hindri na zila maadini zilio harimu ya Afrika. Hasiba budokana ze daula hizo ngo una besoin na Afrika. Lidhalika ngamjowona ukana Faransa hakolonize Afrika. Marekani bao ngwanjao warumia ila puwa ya hawafanya influence harma ze pays Afrika. Ngamjo parsa kana Angleterre haka kolonize Afrika. Ngamjo parsa kana Portugal haka kolonize Afrika. Espanya bao ze daula zonsi pia ukangala Afrika ukana hindi ulama halani kwa wajo parsa ze maadini no ili wende sezila sina aza hao. Hasiba bukana hindi G20 harmaye dunia wao do harmaye ye nati jiendongo kange produise harmaye dunia wo produise 85%. 85%. Harmaye tijara ya he dunia wo ufanya 75%. Iya bakia wo ibakshane ni Afrika ni Asia. Wo hanyisi harma mabakia maili yayo. Lidhalika wangali ukana hindi lazimuri rinji harima Afrika mane Afrika harme na tijine produce ifanywa harme dunia Afrika sito wa 3 trillion ya dollar 3 trillion dolari kaungela wao harmaila bara l'Afrika lisehemu harmaila tijara he dunia na zilando kaungazi produce harima ya dunia izozo la wa harma hindi wa Komori izonga zila wa harma bauxite Monsi, ngazila wao harma thium, bili, ngazila wao harma uranium, ngazila wao harma platine, ngazila wao harma coltan, ardi zila wao harma gashi na gazi na hizo zonsi pia. Lesu alangilo bano, nuzisema dhamana watu, Komori. Sisi harma zenongo hizo, sisi ngari produce uhindi. Tijohanze, dhamane, ministre, wahe finance, ya riji. Komori harma zenongo hizo deze maadini strategie hizo Komori ngar produce uhindi Komori izo madhama na watu wajuao ikaunga zila wao Komori na torambi ya zila wao Komori zinjiao harima zenongo ikaunga ziro hao harima ila ekonomi ya hei Afrika na mrambi hindi sa hiyo mjomrambi ukana abasa inibora njia harima G20 ila sisi wa Komori ye faida joko hundange joko njia harima ye daula ya hatu Komori na abo sisi harima zenongo zinu zi produce wao harima dunia ni Afrika sisi nga sina le sehemu ila hatu ngilonga embabi hatu ngionga yodi ya kobidiri ambilwa ni madhama na wahatu shake subidi mtudora mbia hadisi jao hale na hadisi yodi fikra al-asasia طيب ikaramba kana harima ya Afrika de Afrika yonsi pia rabakana rejari tilo harmwe G20 obahananzoni waswili wanama watukufu dokana ye G20 inu warumiawe ya Afrika warumiawe ya Afrika hasiba budokana hindi ya Afrika uwinji weze daula hizo zikolonizewa donc yawe faida ijokola wanabo kenako uje faida ujimli fijilia ma Afrika wowo shange joko jilia wala mana wala do alona besoin ya Afrika waja wari kolonize warengeuze maadini za hatu abaha inunga joko jezi tilo harma namna na tartibu ikaunga ziodo henda hiyo wasina tabu ala rugum min dhalika dokana kweli Afrika ngarjonjia harima wahandu ikaungwa tuwauze decisions za husu ya dunia sisi rikolonize waneze pays hizo na mtuangali ze coup d'etat ikauza ujira harma ya Afrika wandu wazichandi yao deze pays hizo mabaya kaunga njao harimo ya Afrika yonsi pia wachende yao deze pays hasiba budokana hindi ngamjo parsa kanga waneze agence za military waneze agence za ki arme waneze agence za ki securite ikao waneze agence za ki economy na za tijara zifanyao hazi harimo ya Afrika ikao ngazinjiao harima ya siasa ya heze daula za ki Afrika yemenyaze
ila security kao ikobidi no polevu wakobidi ukai harima ya Afrika na abo wao wazitiao harima ze daula za hatu za kiafrika. Aba hainu badala ukana waka Faransa haichi Marekani haichi zijari zitilo harima mkungumanyo ikao ladhimu zirumilwa hanamna ikao nyinga mzijua unyonsi pia namna ze pays africans ko rumilwa. Na mangalia ze voti ikao zovira harima ya Afrika wo zinji. Na mtuangalia zijirio komori hatu namna ziko ujiri. Na mangalia ze nkodo ikao nga zijirio harima ya Afrika warwako uzitendeza ndao. Rekade ze nkodo za nyumeni, rekade ze nkodo za klasiki ikaunga mzijua nyonsi pia. Lidhalika madhamana wa hatu hojawa jewa rambiokana sisiriti ya pei Afrika rifanya injaz muhimu kana rinjia harmwe G20 mafrika basainu waongwa konsi watwali ye faida na mtuangala ze pei ka wajirize ze kudeta zentuzinu hata basainu rakwa jakubali fikra mana ongwa ongalia ukana ngabo imperialism harmwe G20 ila lidhalika wakomori la dhimuri ke hashiri ukana rike hashiri ukana izorambilwao ni madhamana wa hatu ukana sisi rafikia na sinao ukana nga sina mushkila hondani shasiso mushkila lonu wotilo mushkila karnera regleze mushkila zilo harmwe ya Afrika yodo ban mimina nzoni waswili ukana hindi sisi wa Komori sisi rivoti daula, rivoti hukuma, rivoti raisi waje wa regleze mushkila zilondani za hatu khasatan mana sisi wa Komori rangalia ze mushkila zilo harmwe Afrika rihundu kana zila mushkila zilo azali zila mushkila za hali kao ngizwa na tartibu zinji ikao ngabo uziro ho reglea. Lidhalika yude manramba ukana na mjemrangalie dala ulilondani na rahunde dala ze mushkila zilondani shatsukane kama ndem regleze mushkila zilo harmu Afrika abo sisi Komori za hatunga zo reglea manati de namna hiyo hasiba budokana sisi ze mushkila za hatu ngizo diferane za wala juzu mbabi shaka stisawa 100% yude manambakana la dhimuri fanya iadati nazar rudirre jezize fikra rikensi rangalie ze mushkila ikao dorlonizo. Mtuangalia nsomnika ni mithali. Sisi kwa Komori ngasina mushkila wa hatu ne daula ya Faransa. Mushkila wa hatu de se daula Faransa ruya ya he daula, he vision he daula. Ngasina mikataba hatu sina ikaongeri dhulumu. Faransa ngunjio harmaze ndogo zondani za hatu hate decision strategie yo Faransa de joinji. Faransa nge harmwe G20 yo. Union Afrika Union Européenne kwa harmwe G20 yo na mangalie waonsi pia ngwa unaze interesa hao na odo andika wasaitire wa contrôler ze wa coloniser ze pays Afrika. Donc yabo sisi wa Komori ngarjoko hunda faida hindi na bo sisi asli atunga sina mikataba ya hatu sine daula Faransa kaungio harmwe G20 yo arudine Union Européenne kao sisi ngasina mikataba ya hatu na Faransa ikaungezi yao ye daula Komori kekari develope harmwe janibwe ekonomi na boye G20 yo asli hayo yonge nje harmwe janibwe ekonomi sisi ladhimu rejei regleze mushkila za hatu wa Komori anambie madhamana ukana o mushkila lonu o tsukana abweze mushkila zilo harmwe Afrika zireglea abadan o mushkila nguondani sisi o mushkila lonu nga sina Faransa shakar sida mushkila ulo harma ye G20 o mushkila lonu sisi wa Komori wa hatu sine Faransa mana wode mriari colonize ye decision strategie wode mriari charma mikataba ikao nge dhulumiwe ye daula ya hatu wode mrikao ha colonize daula hatu hata haba sainu wode mrikao hajari hansi za system ikao ngejan liyo kana kartu endele auso. Lidhalika risijarjar rijilati za wakati rijuhari toa mapesa ritoa namna na tartibu rilatsa mapesa wasina hata faida na wasi sirjosh na regleze mushkila ikao dozilo honsini harma endani ya hatu. Fikra ya muhimu no ili shindere rambu 2002 wa Komori Joe Biden namrudi mreje harma interneti mangalie 2002 December 2002
Joe Biden rais Marekani hambakana hako rongo wa harme le bunjula dine mafrika hambakana mimi amjusaidie mafrika wanjie harima je vais il y a 2022 afwan wakati ya zama izora haira iswa tukati harmaye sisi wa Komori haka tsuruma ye Union Africa harma omkonsi some ya hema Afrika ya 2020 ya kuendesiwa beswala Macky Sall wakati hiyo Macky Sall era isim Senegali hata haukana hindi ye Union Africa wanjie harme je Macky Sall data era isim Senegal data fikra hiyo arudi wende ika 2022 Macky Sall wae hende hata harmale bunjilo la kabali la ka Indonesia hakota haukana ladhimu ye jeveinu wabulie maafrika wakae harima ye omkonti huo Rusi 2022 Putin hata haukati ya unjilani na baadhi za madhamana wa Afrika amba kana kujosaidia Afrika wanjie harima ye jeve ngamonao lidhalik mudi juzibanu le bujulu la kanu Delhi yede amba kana basaino ye Afrika wajonji ladhimu Afrika wakubaliwa hasiba bukana mudi ende hadisi nezila pei kauzikana mushkila harima ye janibu ya he honjia ye Union Africa harma ye G20 lidhalika fikra wa Komori fikra inti ya wahatu sisi wa Komori tukamngar jizdara huo abadan sharam law kana quli alhaq walau kana murra sisi rijibi wa kana o wakati rakonjia harma G20 sisi wa Komori de rakana rakwendesa ye peya eze peiza Africa Union Africa yudoban sisi rajibi mana sisi rihundi ya ukana wakati ya kosinyo mkataba huo sidira hundi hao shazinu zandisi waranzi hale shasisi wa Komori yoti victoria hatu mana sisi sidira yandisi shasisi rijari parisa siasa iliyo harmo ya Afrika baturi juhari rende rifanya karjafanya hata mikataba karjafanya hata ndongozi nji shamudiwa ye ere premier ministre mu India dia shinende hadisi deneze peika wakana khilaf wakana mushkila honjia ye Union Africa harma e G20 fikra hasibabu dio namwambia ni kana Afrika ze puissance walo harma e G20 hiyo ukana wangalia wa Afrika ukana Afrika ladhimu wake mkonsi wa nyumeni namnaje rjo koshinari parseze maadini razivumbu umwadoni hula namnaje ikao ngazo wasaidia mana wodo alona haja neze pei za hatu harma e pei za Afrika tayib tisajili tanzi haye le kalima la mudi wakati yako ambakana zabarindi wowo wako taha Afrika injie harima ye G20 mudi mbokana hindi yeye kara iswa he G20 yaka 2023 gujuangalia fanyezo muhimu na ilo dele bunjule laka 2023 rahare jendara wasinye gujofanyazo fanya pia noze daula ikaongo zijua hanza zinjia haramo G20 zinjia yomonti abili ha propose ukana hindi Afrika wakubaliwa wake membre daiman harma G20 ardi hamba ukana hindi sababu hindi dokana ngabo vizio ikaungio shamil ya G20 ya ngali yao zila dauru ne roli ya Afrika harimaye ekonomia he dunia efasirabo hindi wa Komori dokana wo watwali ya wajua hizo watahao waoneze hadafu watahao wahantize plan wahantizo watahao nema Afrika sayodi wanamba ukana hindi wa Komori sisi wa Komori na wake wandu rifikirlie daula ya hatu na wake wandu wajoka na akili na fikra rifikirlie daula hatu shari swira ntie namna inu ijedo ende swani wandu ikao hata haba sainu wanzao waje wadora mbia habari ikao moto mtiti sobu internet msujonda kana walangu wasingora mbia batani jeheli kana wajawara mbia ukana hindi iyo injaz iyo victoria he daula Komori abadan
sisi rijibi wa ukana sisi wakati mkataba wako sinyewa sisi dara kwendese inu Afrika sha sisi dara ndisefika mana inu siasa yandilo aranzi hale arudi inu bahatikao ija wakati sisi dara kwendese Afrika walakini waka khilafu baina ze pays puissance wako haraya zabarindi kwa na Afrika sinjie inu Afrika wa ila akhiri. Lidhalika yode fikra ntiti na tukasahani tekeleze vanulelo ukana sijotamani ni madhamana wa hatu ekanga mrungo wao ekanga mjibu wa masuale kao sisi wao winji wa komori watu ngari ya uzisao wala tukasi sirto kansija urambakana ngari uzisao basi shabala ngari tungenda ribu wardunguze recherche ridungize notizi tolao harme dunia ridungu wandu ikaongo wato wao ze notiza he dunia reka organisation reka centre culturel ikaongazito wao zila namna ne tartibu zendao reka janibe ekonomi reka janibu ya politique deze jawani buzonsipi sisi ngari dungao ze notizo zonsipi heni wanzo kujujwa bue global searching kujujwa bue maja ya foreign affaires ya Marekani kujujwa bue centre culturel za Faransa izo pia ngamjo parsa ze notizo ngamjo jwa mbue harmwe Nations Unies mdungeze notizi tolao ngamjo jwa mdunge harmwe Union Europa mwoneze noti wato wao ngamjo jwa mdunge hata harmwe za Afrika wizo ngamjo parsa majalla iko para majalla Qiraat na msubu wa mangali ngamjo parsa ze notizo nsipi kabati mujuz harma wakati kao dorulio abasaini. Lidhalika yode fikra ntit na sukandani tekeleze manati ono hameme hadisi ya waziri wa finance hamako hanza yarambi habari si wa Komori ukanari hundu faida na we faida sisi ngari linda ukatsari hadisi haku ukana eri hundu faida ukarjonda faida mana warambi ukana waparsa faida zinji. Lidhalika sisi ngari linda urjerun mana hizo sisi ritao sisi wa Komori sisi rele wa ukana hindi ngasina mushkila ulondani ngabu mashakili zula harmu ya Afrika sisi ramba ukana ngarazo mushkila wa hatu ureglewa rekana ngamjuko enda mwasehema zetwani waje waregleze mushkila zilondani ahlan wa sahlan ekana ngamjuko enda marenge majini waje waregleze mushkila zilondani kaman ahlan wa sahlan sha sisi zortsa hao ngarazo mushkila ureglewa hondani sisi ri amini ukana hindi eko mushkila ulo harmu ya Afrika uregleha yosi darura kana wa hatungo jo regleha jeheli kana ri amini ukana hindi eko mushkila wa hatu ondani uregleha yosi darura umushkila za Afrika zireglehe sisi ngarangalia de maslaha sisi wa Komori afikirikana ngasa harmai janibu ya pragmati abasaini ngaranzoe maslaha ya hatu sisi. Lidhalik heni zoko kayasha ngarila sisi ngarilindao jeruone ezjoula wana insha Allah nabo ngarombo Mwenyezi Mungu kana ikaizo kweli izo marambia kana zinatija hizo ngoza kweli ye faida ireje harma ensi hatu insha Allah taala. Yode hadisi na tukanzani hadisi ban ha mukhtasar dokana mimi amangalikana haudami na wanama wa Komori ka usisi ngarangalia ukana ngasina mushkila ndani na mushkila kangu harmale bara la Afrika sisi rivoti daula rivoti hukuma rivoti rais wa daula rivoti wa wonsi pia no ili waje waregleze mushkila za hatu hondani warambia ukana wadu wafanye Kenneth wadu wafanye conference Paris arionde wafanye conference Moroni no ili waregleze mushkila izlo hondani kazi ya reglea ardi waja warambia kana ngarendao rafanye ndera rume enyo Afrika beika regleze mushkila zilo harma Afrika ngarjoshi na regleze mushkila zilo ndani ramba kana ahlan wa sahlan siso za hatu na ziregle wende waja warambia kana sisi zorafanya rifanya marketing ya daula ramba kana ahlan wa sahlan ngarlindao rijoneze natija waja warambia kana lelo sisi ze natija za lawana boraka harma enyo Afrika do kana ritie enyo Afrika harma G20 rijaromba kana na mkeradhi ekanga mrongo wao ndo ihtarimuzi ankiliza hatu babanu sisi zokwe ngasi watu ratiti shanga sina ilmu ngasina maarifa zenoti hizo sijondalera buweze ze marakizi hizo nsipia riziparise izo mjora mbiabala basa sisi jore mea internet irangalieze kweli mananga zohanzi rizione zonsipi yode fikra al-asasiya ezala wana harma zenatija mbakana zipari hanane mapesa mwishi ya hizo waziri wa hezi habari za islamiki hizo hamba
mushi ya izola adhaminishwe defense izo hamba ambakana wanzao wafanya taratibu namna aje wajo korenge mapesa yayo yaje yarumilwa Komori na abo izo ikawa watu dorambia izo watu hamba wakati kawa ndio wafanye conference Paris kwamba namna aje joko shinda renge mapesa yayo rikina izo wandu waje wa investise Komori abo sisi ngarsingo linda hatarjo wone enatija iza he G20 inuti fikra kana ila wanasi wa Komori sijokati jibiwa mimi ukana inu fikra ikawa ila wana wa Komori shali ilasafi shadid kajala wana wa Komori shasisiri hundi ya wakati ya mkataba wako sinye warinjie sisi rundi habo iyo sharafu ya hatu sisi kadaula ya Komori walakin naruambi wa Komorize kweli naruambi wa Komorize kweli kama ni inu masani inu siasa ya hale ya kota haya Afrika inji ya harmwe G20 na wode ze pays puissance wodo kota aidha ni Afrika wa kota ranzi hale sha inu sikana inu fikira hera iswahe daula ya Komori wo ya kauruma harma eturu ya he la korume ya Afrika abadan sidena narambiwa Komorize kweli mana abasa inu ngasarama katika kenom kinishia ri hadai wa Komori mtsangali ya mbudimre jele mwishe efikra ikawa abasa nseshele wakati ambakana wa sehemu harma siasa he dunia do mushkila ulo Ukraine no mushkila ulo Sudan rais wa daula kanga mushkila wakatani kwe jandise in Africa hambakana wanza regleo mushkila wanza yatede amani harimu ya Afrika na mangaleze nkodozulo harimu ya Afrika na mnambia daula nzima ikawa rais wa daula haiti ya amani abo hizo simwambia niba simwambani kana yende atungwa question ka ukeno mkinishia iyo beke yani beke waja ma Afrika tijiwa ngabi na wangabi mane question yo keti harimu hono ne ma Afrika shayongu harimu hono ne heze pe puissance na mde mangaleze daula ikawa wajiri kudeta harma yezi ikawa de rais wa hatu kabjaka amani harma ze daula za hao na mde mangali na wahamba kana wajajati ye amani aba haino hajamba kana rimtiani harma ye G20 kabati right na bosi tsomba kana mimi ya mtunga makana mimi tijibi wana kati sisi daula hatu Komori wakati rako sinyo mkatabari njarmo G20 sidera kabo iyo tijibiwa mimi pai na mbudimbre jemwishi izo hamba de question ya Ukraine hamba kana wodo atendea la sidena mna hiyo dima makana naombewa Komori alhaq wala ukana murra ye fikrati ya hatusi wa Komori ye solution itolane ma Afrika yende ya reglo mushkila wa Ukraine ke jatola sisi wa Komori itola ni South Africa South Africa wodo andu watowe fikra lidhalika mwono hata wangu waka ya kara iswa he wafd ne delegation ya kwenda harma Ukraine sidera isi wa hatu fikra ya husuye siasa he dunia ne konfli iliyo ya Ukraine izo waziri ya hama makana sisi dera kojari tendeze ndongo zizo nsipia rakotowe solution na wati dena mna hii atowe solution wanama watukufu Sud-Afrique wodo andu watowe solution ya koja ibaliwane delegation ya Afrika yende Ukraine nabo eza ko sikitisha mimiza nsikitisha dokana sisi drakara iswahe Union Africa karja kara iswahe delegation yu shaka ra iswahe delegation yu dera isim Sud-Afrique mana wodo ajane fikra nabo yo fikra ko bidite kelezwani sisi wa Komori yodi mana bakana mangali sisi dara kubidir to we fikra ya uregleo mushkila wa Ukraine karja to wa fikra itolani Sud-Afrique ibalie delegation ya Afrika lidhalika narambiwa wa Komorize kweli wasina ukana hatari doambia ndogo za batani za kweli ndazinu izorafanya ndazinu izoratushinda ndazinu umurika joka clear idhan tutahanletea kumana yumna hadisi na tukanza ni mfanya vite fait ngamuna wa hata nsatso shinana na kansina ratibisheze fikra إن شاء الله نرجع لي حديث ما حديث سياساتنا وقت وساتنا إن شاء الله إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته